Kembali jumpa di video. Saya akan ke video komentar dengan pentip sepang ki khubor like kam spy ki bede jong ka SI in Delhi Police and Central Armed Police Force Examination 2022. Tikani ka Central Armed Police Force ki kantup ya ka BSF, CISF, CRPF, ITBP bat SSB. Kemud ba hangne pio choice kan piapan jet choice preference mentakane na pi jet ya ka Delhi Police na bat ikini ki Central Police Armed Force jongka SI Sub Inspector. Teka tarik ban online submission jong application kelas dang nadu shipho tarik jong tahu menai Agos berkan kut laipo tarik. Te yodon napi bompat tips pangane kene ki badai ya kene ki balak ban apply ki datang ki badai graduate ada degree kemun BA BSc tater become ta bila ban apply tekan kod duduk live tarik Agos arjar par te baro last date kadai live tarik te ki baro jingsu te jingsu mendon kam man siu nam ta ki SC candidate dengan pentip iki jinon kam baro ke bade berkane dengan puli bitang iki bedon kam kamo ini kai sub inspector GD in CAPF pangatulop katulop kadai live san hajar sospa skill mana pay skill of level 6 hadu silakhat arjar sospa kumju ya ka sub inspector executive in Delhi Police kajui live san hajar sospa adu silak khat arjar sospa tegidon gini ki vacancies namta ka Delhi Police male but Delhi Police female teka total jong ki shinrang kadon kuma ars pa ar pratalik pus hapo ka Delhi Police sub inspector ban tagikan thai kadon shispa khan artali te klaban check jong ST UR mo to ST UR pus ki balai total baro kadai asparo pra jong shinrang mat shispa khan ar jong kenthai tang jong ka Delhi Police marba habjet preference tenam ta ka Delhi Police phaban don ya ka LMV driving license nadam don phaban yo preference beda dakini giwei sub inspector GD in CAPF Central Armed Police Force gini ma godan yo BSF ka CISF gini BSF CSF CRPF ITBP SSB ta pus baro godan kumba lai hajar khandai spa andrupau tekine ki ESM namta ki ex serviceman namta la kajong gitu 10% kali namta gitu te kaba phi de bane kare tang kine lai khandai andrunan te kutba ST ne ki pus jong ki ST candidate kawan page ma kabun ba apo CRPF kodon kumpa ars pa ar andreu namta ki shendrang te CSF san BSF arfue SSB arfsau te shendrang baro total gre arspa prapsan te kine bde phap sim preference ma phap I preference phi sim fast ya ka Delhi Police ne ka BSF ne CISF ne phap pandap hi pura phi pandap te sa jit bah ban jit ak e phi kwa ban yo okay to kine post don lai hajar nice pa rupau 10% kadai nam tagi ex serviceman okay mau ki bala man apply ki dei ki bala dep graduates mun BA BSc mane BCom ter ki ba dep graduate senang te ngan pentip kum gine ki jing don kam hangne ki don kam ngan pule ki bom don kam ban ong ta ke age limit ma kan mau kan don kam age limit as on 1/1/2022 in Kenya do shitrik bani kong arja arfan teka snem kadiban long arpo adu arpo san snem hangnel dimension arpo adu arpo san snem as on 1/1/2022 tangba namta ki CST pio relaxation san snem takmud ba kadeh du lipo snem te la pidang don hapo ka lipo snem pun ba pio ban apply yakini post mama makadon ka relaxation dengan penpuli yang ladep ka age dan saka educational qualification kan mau bachelor degree from a recognized university equivalent
ki balong equal berka bachelor degree tengun ba phila ban apply jadi bilang debit degree bej seneng ki bala ban apply napta kini post mo SI in Delhi Police ne CAPF bala ban apply page ngadong for the post of sub inspector in Delhi Police only. Male candidate must possess a valid driving license for LMV motor vehicle and car on the date fixed for physical endurance or measurement tests. However, the candidate who do not have a valid driving license for LMV are eligible for other posts. Mudba nada pimdon driving license mudba he eligible tangi kini kui post kuma BSF, CSF, terter CAPF mud. Ya ka Delhi Police pimla banyo. Mama gini. Kumno ban apply pia ban late na website ssc.nic.in. Teki bala dep registration lupa kibla dep ban pendap ban kui post teki la sulit login bej bat sapej akan notice jong ka neka SI constable SI jong ka Delhi Police bat CAPF klami pasal yang tu sapendap gibron kam. Okay, terhadap mau ke application fees namta ki SC ST ketiga free tai kan teru free mah mendan kam ban CWA ba phila ban pendapat ba phimon ban kan mau ka center of examination ru tai pikidon ne examination center and codes tai kidon ke regions phila ban page te namta ka Shillong kadai ka North Eastern region hangne ukut jong Shillong udai 5401 phap kan mau gitu habor phi pendap mah phap klik jong ka North Eastern region regional director da gitu adon hangne then ada nang tab de okay scheme of examination tekan sedang cuara ka exam te kidon hakane exam bade kadon ka paper 1 but paper 2 phapan pun krek kum gini te ka syllabus ru adap ai hangne pokok yu phapan check up website SSC pisayo ikne ki syllabus jong gini mah te adon paper 1 kadon ka general intelligence general knowledge quantitative English dan ke paper 2 bade kadon ka English language and comprehension dal ada bikini bade kadon saka physical fitness test tidak kan mau bade namta ki NCC kinyo bonus marks no kini paper 1 and paper 2 A B and C kini NCC ki bade jong NCC la pidon certificate NCC mun ba pio bonus mark A B and C pinyo ka jong ka bonus mark te syllabus lo ada ahang ne phapan check hima phi te menta bade kan pois ka physical standard test dan physical endurance test katno ka haj ka jingjirong te namta ki sil tribe Shenrang kadai shispa andrup r.1 cm but namanta ikan te kadai shispa san posau centimeters kan mau kita shispa andrup r.1 but shispa san posau centimeters namanta ikan te jongki sil tribe te kan wan saka pet test te namta Shenrang phiap mare 100 meter race 100 second te 1.6 kilometer race 6.5 minute 100 meter kemudian kapan mare pokkan 2.1 minute long jump 3.65 meter in 3 chances high jump 1.2 meter in 3 chances dan saka short puts 4.5 meter in 3 chances for male candidate no kidon gumbawai are lai sausan santali phaban pendam tenam tai kentai kalong 100 meters 100 second hapandam 800 meters in 4 minutes long jump 2.7 meter in 3 chances can I feel like chances ban qualify tang ban qualify mom tesa ka high jump 0.9 meter in 3 chances tung lai 3 chance la pila ban depth tang ka first chance ba pila qualify. There shall be no minimum requirement for chess for male candidate. Okay, nam tai kan tem nan kam ka chess ki Shenrang nan kam ka chess ro te namta ki ba yo egane relaxation bane phaban ra certificate kum ga sil tribe ban economy sai ban pensisa ba phi don kam egane ga ba phi yo egane ga relaxation ma in physical standard ban tip ya kata to dan ada nang tu bade kenwan saka medical standard terter temen snap non kam ban batai kan satip hia kata por la phila poi pat qualify hadu ban poi ha medical standard tegi kot ki bron kam ban ra por ban rally ban ra ID proof
te mat ini lam de Aadhaar lam de driving license any one of this pan card ter wan ra. Okay, kita dapat batai load ang tu pet la nang. Okay, documents verification hapor ba pera appear for the documents verification pia wan ra igine ma photo ID proof ini kawai gini pan card driving license ini one ne te ki certificate jong pi matri nadu ka matrik hadu ka secondary hadu ka degree jong pi baro ki certificate pia wan ra load kemudian dan caste and category certificate pia wan ra and driving license nara pidon pia wan ra namta ka Delhi Police nara amdon mut nilai pinyo di kiwe pan baro ki certificate ba pidon kam pia wan ra load SC ST domicile pia wan ra load. On the basis of their performance in paper 2 and paper 1, including bonus marks, in case of NCC, candidate will be shortlisted for appearing in PET PST examination. Okay, taken page na ka paper 1 no. Te kinsa shortlisted shapi namta ka PET but PST examination. Dalada pada kamta kinsa penbiang commission shall have regulation fixed different code of mark sabu code of mark namta ka paper 1. Take into consideration among others category wise. Okay, PET PST are mandatory but qualifying in nature. Hap qualify ma mandatory ba but ma kideban long qualify. Yang tagi ex-servicemen non kaman le ya ka PET. Only those candidates who qualify in PET PST will be allowed to appear in paper 2 examination. Kunba pihaban nyalek shwai ka paper 1 tepin 1 sa ka PET na PST na ada tab de ada pi qualify ya PET pada pila ban poisha ka paper 2 examination. On the basis of performance in paper 1 and paper 2, including bonus marks in case of NCC, candidate will be shortlisted for appearing in medical. La khen lang igine bode baro kinsa poisha ka medical dan sari medical ter masa mi giles kinsa IP cut off detail baro la dapat tang kitu kijing batai ngin try bla tip hi ya ki bala ada ban register pok SSC kin shulet be hapo login be ban bisa shu apply be direct ki bumper register pia ban register shoning kong pok ssc.nic.in bisa la ban apply nam ta kini ki push ki bala kelas date kan live potrik jong betaw banai te ki bekwa ban tab sa pendep no kloy nam ta kan ni te tang kini kijing petip khublai shubun.